استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هردری دنباش نادما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر دویا فرمو گرنگتری سنوچا راوشکاری انجمن اسایش هریما کردستان بریز مسرور برزانی دلگرانیا خوش پیش روژا کردان لسوریه وزیر در و روسیه را داخویا کرن برپرسی بریو بریه پولیت بروا پدکسی دبیجه کو لشکر روز هزا تکانه کو دست پاک ماید شورشا سوریه دو عبدالرحمن آبو اندامی کمیته نواندیا پدکسی اشکره کر کو لشکر روز ویش دیر که تا دریای سپی بلا ببن دنباش راوشکاری انجمن اسایش هریما کردستان بریز مسرور برزانی دلگرانیا خوش پیش روژا کردان لسوریه وزیر در و روسیه را داخویا کرن خواستکو دیالوگا گشتی جدیدنا چاره سریه که جه سوریه را ورل درخستن د چارچوبه سردان خود جبو آلمانیا کوروژا چهارشنبه گشت بو دا کو بجداری د کنگره میونخ یا اولهیه دبکه او به هفدیتنه که به وزیر در و روسیه را راوشکاری انجمن اولهیه هریما کردستان دلگرانی افواج پیش روژا کردان لسوریه دربران بریا کنگره اولهیه لباجار میونخ یا آلمانیا دست بکه هفدیتنک نوبر مسرور بارزانی راوشکاری انجمن اولهیه هریما کردستان وزیر در و روسیه سرگی لاوروف هاتل درخستن دیده بریز بارزانی دلخمی و دلگرانی افوا جه پیش روژا کردان لسوریه جه لاوروف را اشکره کرد دامان دمیده جه خواست که موسکو برول کرابه دا کماف کردان لسوریه ده هر چاره سریه که سیاسی ده لولی ده گارانتی و پرستی به انجمن اولهیه هریما کردستان ده داخوینه که فرمیده دربار هفدیتنه تکزی لسر دیتنا چاره سریه که آشتیانه تیده ماف و سلامتی کردان لسوریه گارانتی بکر هر وها د داخوانی د جهاتیه کو بارزانی ج موسکو خوستیه کو دریا دیالوگا گشتیره او یک آنکو گارانتیا مافی کردان وره دابین کرن جبلی روشا سوریه و روژاوای کردستان بریز بارزانی و لاوروف چاوانیا بهس کرنا تیگلین او بری نوبر هریما کردستان و عراق به روسیه را گوتو بیش کرد و تکزیل سر پیوندین دیروکی نوبر روسیه و هریما کردستان دجی کرد راوشکار انجمن هریما کردستان مسرور بارزانی و سروک مسعود بارزانی هر دم بانگا یکرزی جالین سیاسی این روژاوای کردستان دکن و بانگا دانینا سینورکه جه پرچبون و نلحافاتن وان آلیان را دکن دا کو خوابکین رکفتنه که هفبش دیدا مافی کردان پشتی سالین شر لسوریه پارستی به بطایبت پشتی بریارا وکشان هزین امریکی جه روژاوای کردستان گلک مترسی لسر پیش روژا کردان لسوریه چه بویه و تانها آسوین سینوریین لوی داره هین ندیارن لوما بانگا یکرزی هر روز بلندتر دبه اندام دسته سروکاتیه انجمن اجتماعی کردی لسوریه برپرسی بریوبریه پولیت بروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد اسماعیل راگهاند کوان قد دخوازا هفپاریا سیاسی به پیدره نگریه پشمرگه روز هزا تکانه دسپاک دشورشا سوریه ده اندام دسته سروکاتیه یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و برپرس ریوبر یه پولیت برویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد اسماعیل راگهاند گوان قد دخوازا هفپاریا سیاسی به پارتیا اکیتیا دموکراتیک پیدره نکرنه و پشمرگه روز هزا تکانه یا دسپاک دشورشا سوریه ده ده هفدیتنه که ده لگل کنالا الجزیره اسماعیل گوت هین شیوه نافچه آرام یا گوته بحث کرن نهاتیه زرال کرن و هنه تاریبونک ده هلوستن ولاتن خودی باندور ده سوریه ده هیا و چارەسەری ئاهەری باش ji bo navçeya aram got hemû pêkhateyên navçeyê di rêkeftineke siyasî û leşkerî hevbeş de serpiriştiyeke navdewletî de beşdar bin. İsmaîl herwiha got wan wekû enekese daxwaza hevpariya siyasî bi pêdêre nekirine lê wan daxwaza beşdariya hemû pêkhateyên navçeyê bi rêkeftineke siyasî û rêveberî û leşkerî hevbeş an ku ne tenê siyasî kirine. درباره پشمرگین روز اسماعیل گوت هزا پشمرگین روز هزا تکانه یا خودی دست سپید شورشا سوریه ده کشتن رواندن و تالان کرن پیک نه آنینه و مینا کریارن گروپین چکدار پیک نه آنینه دداویا هفپیوینا خوده برپرس ریفبر یه پولیت برویا پدکسی محمد اسماعیل درباره رولا سروک مسعود برزانی گوت برزانی سمبولک نتوی کردیه نتنش بو کردن عراقی و دما هیلن پیوندیه ناودولتی دی دست بارزانی دبن او یک دلنیابونک لجم کردان گودوزا کردی دی دستن پارز ده د چارچوبه بشداریه برنامه جواد ده کو شوا پنجشنبه بوری لسر اکران آرکه هاتا بخشا کرن عبدالرحمن آپو اندامی کمیته نواندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا اشکره کرد
گوڤگەرا لەشکرê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê wê li ser du qûnaxan be. Wê ji derikê heta deryaya Spî belav bibin. روج بروجو مجارة وقرا لشكري روج دبي مجارة روجوي وتبايا خلق روجاوي كردستان بقشبيني سيري بيش روجا خودكن دما کو لشکر روج وگری روجاوی کردستان بر پرسیارکی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبجه کو لشکر روج و جدیر که حتی دریاسپی انگو بحر المتوسط بلا ببن د چارچوبه بجداریه د برنامج جواد د کوشوا بوری لسر اکران ارکی هتا پخش کرن عبدالرحمن اپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا اشکره کر کو وگر لشکر روج بو روشاوی کردستان وی لسر دو قوناغان بی قوناغا یکیوی حتی کوبانه بلا ببنو قوناغا دوی حتی دریا سپی انگو بحر المتوسط بلا ببن بيشمرق لسرد مرحلة بلابن مرحلة أولي ويش شدادي وديريكي حتى كوباني مرحلة دودا رجافاي كردستاني جمن بجيدا حتى دريا سبيار هروها اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت کو هر دو قوناغین در باسونا لشکر روج بو روشاوی کردستان و د چند هیوین بد دست به بکنود سال 2023 انده و ابداوی وری افجي دا بي دست بيبكي يعني فرو چند هيفدن دست بيبكي وداوي خاجي حتى 2026 براستي اب اولو چيبي درباره وگرا خو بو بازار عفرین روجاوی کردستان عبدالرحمن اپو گوت کو هینه هندک ریکارو آمادکاریش بوی وگرا ویمانو دم روش گنجاو ببه او وگره بازار عفرین روجاوی کردستان آمن بالنسبة لسبارات آمن أزفد قارم عفريني ما كينا أخذ يا رجم هفجينا خو جم زارو كيوخا كينا أخذ بریا دمک امریکا پیش نیاره اوکرنا نفچه آرام لسوریه کرو آلیین نافدولتی بردوام شر جبو هبونا هجمون لوی نفچه دکن شروبکارن کرد جی دبیجن پیویست لشکر روج و نفچه آرام بپارزه جبرکو آرامی ببی لشکر روج برقرار نبه لە زانینگەها دهۆکێ سێ پێشمەرگەیەن لەشکەڕی ڕۆژ یەن بریندار di ahengekê de hatin xelatkirin ku her sê pêşmergeya di şerê rûbirûbûna heşda şabî de beşdarî kirbûn birîndar bûbûn. وەک وەفاداریەکی ji bo xebat û tekuşîna hêza pêşmergeyên leşkerê roj di berevaniya di ber xaka Kurdistanê de sê pêşmergeyên leşkerê roj li parêzgeha Duhokê li herêma Kurdistanê hatin xelatkirin. Di ahengekê de ji aliyê xwendevanên zanîngeha Duhokê du hatibû darxistin, rêveberiya zanîngeha Duhokê sê ji hêza pêşmergeyên leşkerê roj yên ku di şerê rûbirûbûna çekdarên heşda şeعبî de di sala 2017 da birîndar bûne xelatkirin. Li gor rûpela fermî ya hêza pêşmergeyên leşkerê roj li ser torên civakî Facebookê li ser zarê rakandina xwe belav kiriye ku di ahenga zanîngeha Duhokê de sê pêşmergeyên leşkerê roj hatin xelatkirin. Navê wan jî ev in: Amir Abdurrahman, Xweşman Mihemed Şehîn û Husên Hacî Berzo. Her sê pêşmergeyên navborî di şerê çekdarên heşda şeعبî de di sala 2017 de birîndar bûne û ji ber giranbûna birînên wan hin endam ji laşên xwe ji dest dan û tanha guhdanek tenduristî taybet ji wan re pêwîst e. Ji bilî Amir, Xweşman û Husên Berzo bi dihan ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê di şerê heşda şeعبî de li Rebîa û Zumar navbera şehîd û birîndar ketin ku di wî şerî de eniya Zumar û Rebîa li Duhokê bi destê hêza pêşmergeyên taybet ya Birêz Mansûr Barzanî û hêza pêşmergeyên leşkerê roj de bûn û destdanek di wê demê de her du hêzên navborî tomar kir û wek çawa dijmin li Alton Kobrê li Hewlêrê nikarîbûn derbasî Hewlêrê bibe, li Duhokê jî wan hêzên navborî nehêştin ku heşda şeعبî derbasî herêma Kurdistanê bibe û herêma Kurdistanê dagîr bike. Rejima Asad bin pêkirin û tawanan de li dijî miletê Sûriyê berdewam e. Jê derna xwecehiyên Sûrî belavkirin ku duh li bajarokê Restaniyê Humseyê li Sûriyê, rejima Asad welatiyê bi navê Xalid Mihemed el-Mer'î li bin eşkenceyê de kuşt. Ji berî heftiyekê jî her li ser destê rejima Asad mamê welatiyê navbûrî jî ku parêzer bû li bin eşkenceyê de hatibû kuştin. Godar û şopînerên rêbaz bultena demjimêr do bidawî hat, spas bo şopandina we, her şad û bextewar bin.